Tala falava le whapoponga o telefon mai le si ufofonga le lau mua mo le nei tae ao aso lua sifululua me lua whelua lima. Ua whaamaunia mai le kainga ora o le aave se amatafa i o e ono se lau lua se fulu i le toe whaatulanganga o ngā luenga se lau iwa sifulu whaanga luenga o loo iai tangata whainga luenga i le taimi nei. Whaalie le suiso o upu le kainga ora o ia suinga o le amawhaia i le whaala potopotonga o na whaalelea le pulea ina o whale o le aso lua sifulu walu o me e whaai uai le isi whaatala noanga mo waenga tau i pisinisi e lua o le aso momo iulai o le a amatali ai ta ia la fou mo le kainga ora. E tasi lawa le numera na se seo le teo ngā tupe na fe whaau ia e ai tupe se tau lea lea na se sea le lua fe Tala i se teo ngā tupe se. Sa avela na whaasea ai le Financial Services Complaints Limited ina ua leilo aila na lua fe Tala o numera e lua muli o le teo ngā tupe o le 5 pe taina ia tusi ina le o 5 na ia ilo muli ane le se seo le numera o le teo ngā tupe na fe whaau ia e aila na tupe mai alongo ina loa le fale tupe pe tai e le ima whaiona fesosoani i ai le fale tupe, ona ua umona ia whaamaonia ina le fe whaau ia inga o le tupe, na tau mawhai le au nanga o fale tupe, e toi sa ilia le tangatai ana le tusi tupe lea na se i ai le tupe peitai, e le i maua, na whaalia Nicholas Layden, o le eso ina mata uputau tupe fale tupe, e whaapea e mawhaiona toi maua e le tangata le tupe, pe a whaamaonia e le na se i ai le tupe, le toi fe whaau ia i mai i le fale tupe, ai a le finangalo i ai le tangata lea na se ia le tupe o lona winga o le ai lunga lava le tangata ia e na te tuli loa ina lava lana tupe ua fautua ina lea tau lea ina ia whaaui i tua lana whaasea o na e le mawhaiona fofo le fale tupe lona whaafita auli. Ua tuina atu le loia sili se whaatonunga whaatopetope mai le whaamasinonga mawalunga e tauwhia i le Radio New Zealand mai le whaasalalauina o se talai whaapea o le a tau mamai nai le ngaluenga le malo i le whaia o fe whaatawa inga tu whaatasi o le whaatonunga na tuina mai le loia sili ina ia whaasa ai o na lipotia le leiti o New Zealand ni mata upu o lo itutono se lipoti tauia o onga a o le i whaalauiloina le tala whaatatau o le tupe i se taimi o le aso i se pepa o whaamatalanga na tau ai o ia lipoti o lo iaini whaamatalanga ma ale whaapisinisi e ono a fia i le malo si anga o le malo e whaatino fe whaatau wa inga tu whaatasi. Na anga ia tu sui o le Radio New Zealand i le ofisa o le minista wa onga Erica Stanford i le awa uli o la solulu. Mo se whaamatalanga ina wa lato maua le lipoti ma le poloa inga le whaamasinonga i le mawhaio na lato whaasala lawina. Na taliane le ofisa o le minista ma la pata ia le leiti o New Zealand ina ia awane o lato whaasala lawina ni whaamatalanga o lo oia i totono le pipa. Ua talosanga ina e food banks i Aukilani le whainga malo po whaala putupotonga i e tu whaatasia pusa o tau mawha e anga le leima fesosoania i tangata e le o lava le whaasoa se tupe whaanga mo lātou mai i le tala whaatatau o le tupe lua whelua 5 le ai folasia i se taimi o le aso na tā ua e Helen Robinson o le City Mission e le ima watu lava se tala mautu pe whaamaonia nisi fesosoani tau tupe whaawau pea mo au nanga o food banks e le na o food banks i Aukilani o le o mawaili whaafitauli o le fiwe whaatalini tangata e o foatu pe anga lele atu i tau mafa. Ina ia mawhai iona la tautu ufatasia pusa mea ai mo le whaitau wafe o tangata o lo ofia maua le fesosoani. E ono se fulu food banks e lalo o le pulenga le Salvation Army sa la tau sa inia le tusi na tuina atu le minista o le MSD. A olu mana ile la wina o le tala whaatatau o le tupe i se taimi o le aso. O le lua whelua se fulu na matama waife sosoani tau tupe mo food banks tu ina sao mai lava le malo i le taimi o le whaamai. Ma ua silia ma le lua se lau miliona ta la tupe ua whaaluina i ia au nanga i le silia ma le whaatau sanga. Na Sāmoa Robinson e tolu se fulu miliona le tau i le tau sanga e whaatupea i le malo i au nanga. E whaafetau i ai mamana onga o tangata o lo ofia ai. O le tele o ainga le o lava tupe maua e tutongi le tau o fale ma o lo sa ili fesosoani a wātau mawha i aso ta itasi.
E whaitau 4 miliona tupe o lo whaalu e le ofiso whela wa inga au kilani e whaalele ai au nanga mō pasi. Aina whaalia e le suiso uporo ofiso whela wa inga au kilani ua si itia lawa i lunga ne numero tangata e whaamisa ma whaa o lima i le au whaingaluenga ona o lele ai o ni pasi se pasi. E tusa ma le whase fuluvalu a whe le taua whae o sala na tu ina atu i tangata na sosola ese ma pasi e le tutongi ina pasi se peitai. E lalo i fo le tolu se fulu pasene ua tutongi atu sala. E na ole se fulu tolu a whe lima se lau Tala sala tupe ua tutongi ina atu. E tu sai mali poti ale One News. O Wellington ne e to ai titi leo e mawhaiona tu si ina sala mo tangata e sosola e se mapasi e le aini pasese ma e le to atele peo au kilani. E tali tonu se ofisa loia ua whaatuputupula ia le numero o pisinisi o lo tutongi nā tutupe e manana au mai ai tangata solitula fono i lunga o le initaneti pe a osofa ia i whainga tau whaasese o osofa inga e au fiai le whaapipi ina o polokalame lei i lunga o kome piuta whaapea polokalame e ngā o i ai whaila e le toi mawhaia e kamupanima pisinisi o na whaao ngā ina se i wangana ua tutongi atu ni tupe o whaalaputupotonga se lau 5 na whai ai se suesuenga i le lua whelua wha na mawai o le whasfuru whapasene o kamupani na o sofa ia sa tutongi ina tupe tangata na whai ai o sofa inga i le lua tausanga taluai. I le pea ma le tolu le wha tausanga taluai o le tele o tangata whai pisinisi la tau tele i o ina le tutongi na to tupe i le au tau whaasese e tusa ma le whautuanga mai le malo e awa le tutongia ona e le fia e tutongi ni tupe i whaala putupotonga solitu la fono ona e atili ave ai New Zealand matunu e tau lai ma tosina mai ai whaala putupotonga solitu la fono pe a tutongi na tu i ai tupe. O loo sa ilia leo i Gisborne, se tau le ale ana sola ese mai se o sofa inga leo i le tae awa na nafi, na lokaina mai Sani Kennedy i se tuatu si i Whakarau Road, pe tu so le afo le iwa le tae ao. Sa taitaina i se tasi o leo Kennedy anga i atu le taawale leo peitai, na sola ese, o loo sa ilia leo, ona o loo popole e iai afianga ilo na mafau. I taalonga, ele i mawhaiona whatanu ina le taalonga o le Run It Straight, sa fuafua e whai ai maangele au kilani i le asona nafi, ona o le mawhaiona maua se pe mita po se whaatangana e whai ai, ma sa whaalia fo i le popolenga o nisi o le pulenga nuu, ona o le saunga lemu o ia taalonga, na te ele pulenga nuu o maangere ma o tauhu i lea taalonga, ona o le pui mai le saunga lemu, ai mai seo manu anga tu ngā i le whai ai, pei ona ta ua ele taifono le pulenga nuu, ia taua nuu Nick pa college, o le whainga o lea taalonga, e tamo e sawa atu le tangata lea e alu atu ma le polo, tamo e sawa mai fo i le tangata lea e pui e whaafetawi, pe ama le 2 mita lo lava, o le tangata e iloa lona malo si atu i lo le isi la te fetawi, o le tangata le nai manu malo, o le pola songa fuana whai ai le taalonga mua i au kilani, i le nei vai aso, i le Trust Arena, mai o atu i le 2 feta la le manu malo, o taalonga na fuafu e whai ana na fima le aso, ua le whatanuina pe ona lipotia ele le tio New Zealand. Tala fōia mai le si ufafonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao.